Hi, it's John and welcome back my video. On guys, ninka bulu channel nyolang bade. Ini kan channel bright pasal bana 5 common English phrases part 7. English ado ngobo apa yang naik channel sel bra bro. Channel nya ka bana apa yang channel bra ha bana. Yang mesti channel lu tang lagi bana. Today's topic ini kan channel bra go se ka bana 5 common English phrases part 7. English ado ngobo apa yang naik channel sel bra bro. Okay, yang mesti channel lu tang lagi bana. The first one naik bana. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Prashant debi kapana. I'm hungry. The meaning to it debi ka. I want to eat. I want to eat. Jono search kapana. I'm hungry. Jono wine sade. I want to eat. Jono search kapana. To it debi ka. Okay. So how to make sense that question? Yang mi hang kapana. Jono zabe wo jalo so okay. Example umana. Example. Let's grab some food. Let's grab some food. Let's grab some food. Prashant debi kapana. Let's grab some food. Let's grab some food. Asal tak tahu asal tak tahu yang betul okay. So let's go number 2 yang benar saya baca bana. I'm just looking. I'm just looking. I'm just looking. I'm just looking. Prashant debi kapana. I'm just looking. The meaning tu debi kapana. I'm not buying anything now. I'm not buying anything now. Okay. I'm not buying anything now. Abu bana chano bana tahuli mo bana. I'm not buying anything now. I'm just looking sana. Chano abu tahuli mo we. Yang chano screening saya. Na chano screening saya. I'm just looking. I'm just looking. Chano screening saya. Chano tahuli mo we. Yang menurut saya. Okay. So how to make sentence that question? Yang mi hang bana. Chano zabe wo jalo. Okay. Example umana. Example. Can I have you? Can I have you? Can I have you? Saya kau bro bana. Can I have you? Chano mango can I have you? Chano mango kunyu ala mango kunyu name la yang betul okay. Yang gua pernah bilang apa no thanks melubu I'm just looking melubu chano apa na kunyu jam melubu chano training siapa na chano tak boleh mudi yang betul okay. Can I have you yang betul apa? No thanks yang bilang apa na I'm just looking yang betul okay. So let's go number 3 yang mana tong saya macam apa na. It's not a big deal. 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 Okay, one more time. It's not a big deal. Prashant debi kapana. The meaning to it debi kapana. It's not serious, no problem. It's not serious, no problem. Da problem sapna ingat target ke tuju mahapana. It's not serious. Yang tuju tuju mahap. Pratana mean no problem. Okay, do it debi. It's not a big deal. Yang pratana tuju mahap. Okay, tuju mahapana. Pratana mean. Yang betul. Okay. So how to make sense that question? Yang mi hang na chano bana zabe wo jalo okay. Example umane. Example. I forget to bring it. I forget to bring it. Chano e ha yu kuda min ke de bana. I forget to bring it. Chano e ha yu kuda chano min ke de yang betul okay. De kwa brother bana. It's not a big deal. Pratana mean okay ya yang betul ki mo kaisa ma bana it's not serious. Ki mo kaisa ma and okay, Vietnam okay. Tuga, I forget to bring it. You know, how you don't make customer. Why we that? It's not a big deal. It's not a big deal. And I better not give okay, Vietnam okay. So let's go now 4. I'm listening to you 4. I'm good, thanks. I'm good, thanks. I'm good, thanks. Prashant the meaning to it I'm okay, I don't need help. I don't need help. I'm okay. I don't need help. Prashant di bana chano asambri. I don't need help. Chano aku ni bana malu bana chano aku ni malu. Yang mi betul okay. So how to make sense that question? Yang mi hang bana chano bana zabe wo jalo okay. Example umana. Example. Do you want more? Do you want more? Do you want more? Prashant ne bomna do you want more? Ma na tham myeom lo shanti la, na tham myeom lo shanti la, na tham lo shanti la, na tham myeom lo shanti la. What bra bana? I'm good, thanks. Chano asam prayer chano malu aku ni malu bana betul okay? I'm good, thanks yang betul okay? Yeah, I'm good, thanks. So let's go now 5. Yang macam nama select macam bana. Let's not rush. Let's not rush. Prashant debi kapana. Let's not rush. Let's not rush. Let's not rush sabana. The meaning to it kapana. The meaning take your time. Take your time. Ayam maluge ashin you.
let's not rush ပါနာ let's not rush that take your time အရှင်ယူပါနာအရှင်ယူအယံမလို့ခဲ့okay so how to make sense that question ရမ်းမြဟာကဘာကျွန်တော်ဘာနာဇာဘောကြာလို့ okay example ဥမာနာ example we still have time we still have time we still have time ပရရှောင်းလေးပြောနာ we still have time ကျွန်တော်မှာဘာနာအရှင်ဒီဘာနာကျွန်တော်မှာအရှင်ဒီ okay ကျွန်တော်မှာအရှင်ဒီ okay let's not rush okay let's not rush အယံစလို့မလုပ်ပါခဲ့အယံစလို့မလုပ်ပါခဲ့ကျွန်တော်မှာအရှင်ဒီ okay we still have time ကျွန်တော်မှာအရှင်ဒီ okay we still have time ကျွန်တော်မှာအရှင်ဒီ okay thank you bye bye see you next video ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ခါစပါနာ5 common English phrases part 7 အင်္ဂလိပ်စာလုံးဘောအပိတ်ခဏကိုကျွန်တော်တန်ခါစပါ I hope you will understand okay ကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်မြန်မာဘာနာနာမလေးစတဲ့ညလေးကျွန်တော်ပြအောင်မှာကျွန်တော်မခလာတဲ့ကျွန်တော်တင်းစုပြမယ်ကျွန်တော်ကစာ browser personal ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာကျွန်တော်က raw ပြီးကျွန်တော်လာလို့တော့ဆုံးမမှစဉ်းစားပဲငါကျွန်တော်စာ brand ပါမှာနားပါပါတယ်ကျွန်တော်မတခေါ်ကိစ္စမှာနားပါတော့ okay thank you so much bye bye see you next video အောင်တဲ့နောက်မျိုးတော့မတည့်တော့တော့မလို့ကျွန်တော်မျိုးတော့ okay အတန်ဒီရဖားလို့ကျွန်တော်မတည့်နေကျွန်တော်ရေနာတိကကျွန်တော်ဖေးလို့တောင်းလို့ပါမယ်အခုတော့ကအတန်ဒီရှင်းရစမယ်လို့ပါ okay အခန်းကြီးလည်းပြန်ပူပါနာကျွန်တော်ရွှေ့ပြန်နေ